Okay, English ng mabait tingnan. 10, 9, Bakit ganoon? Yeah. Mabait. Maris mabait. 5, 4, 3, 2, 1, time. Okay, time. Okay. Time. Go. Okay, next, Gigi. Bakit nagbabago doon? Okay, next. Mabait tingnan. 9, Nice. 7, Nice looking, pleasant, 5, No. 4, timid. 3, 2, Nice. 1, time. 2 words. 2 words. Mabait tingnan. Ayan, ano lang. Next. 2 words. Looking is good. Mabait tingnan. Isipin mo, mabait tingnan. Looking good. 8, Ha? 9, 8, 7, Deep. Mabait Beautiful. tingnan. Malapit na. Malapit na. Yung una, 2 words nga eh. Okay, words. ako na. 5, Okay, go na. Nanay's turn. Ate Amel first. Sabi Okay, na, 2 mabait words. tingnan. Uh-huh. Sige, sige. Okay. Pwede bang, 2 words. like, Mabait. alam ko na. Mabait tingnan. Ha? 7, What did you say? 5, No, what did you say, Ate Amel? Okay. Okay. Nice view. O, sige. Beautiful view. Okay, now. Mabait. Looking. 5, Ako na. 6, Mabait. 9. 2, You can ano na ba? Time na, Mabait. time na, time na. Time na, ako na. Ako na. Okay, Iwana, ano ka? 9, 8, Good looking. good looking. Okay, good looking. Oh, no pick. Lublog pa ako. Mabait tingnan. Oh, good Okay. looking. Okay, next, next. Looking good. Ibaliktad eh. No noche. Looking good. Good looking. Iba eh. Okay. Nice view. Nice view. Okay, next, Okay, honey. next. 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 Ako na ba? Yeah. Ayan. Buti nga Okay. ako eh. English Nakaisip ako. ng- Lublog pa rin. Anak ng manok. 10, 9, 8, Yeah. Go. 5, 4, 3, Anong tinitingnan mo doon, 2, ate? 1. Okay, chick one. Words. Yeah. Check out the 2 hand. syllables. Huh? Okay, next. Love, love. Next. Time na, time na. 10 seconds na. Wala, wrong. Wrong ba, honey? Yan yung Wrong. tanungin niyo. Anak ng manok. 10, 9, No. Chicken cube. Ano ate, chicken cube? Ah, chicken 2, 1, 5. timer. Ito may pagka Tagalog yung sagot. Oo. Hint. Okay, next. Anak ng manok. Anak ng manok. Puta. Kasi, chicken, yun yung manok, chicken. Okay, yung anak, ano? 3, 2, 1. Tagalog. Chicken. Tagalog. Chicken. Chicken tenders. Nuggets. I like that chicken nugget. Okay, next. Next. Hi. Ano kaya yung dalawang word? One word. 2 syllables. 1 word, 2 word. syllables. Yeah, 1 word. 3 syllables. 3 syllables. 5, 4, Chicks. 3, 3 syllables nga. 1. Chicken pig. Okay, wrong. Ay, lublog. Lublog. Hey. Lublog. Lublog lang. Isa pa. Lublog. May naisip ako eh. Baka ikaw, yeah. Tagalog siya, Tagalog. Tagalog ba? Akala ko hindi No, yung answer Tagalog. parang Tagalog. Tagalog. Isa ko sana chicken egg eh. 6, 5, Lublog. 4, Ah, siya. Okay, ano? Sirit na, sirit. Ano eh, ano tawagin eh? Anak? Ano bang maano yung... What is it? Anak ng manok? Ulit. What's the question again? Anak ng manok. Anak ka ng manok.
Yung, Ten. Anak ng manok. yung ending niya, ing. 7, 6, 5, Ah, sige. Alam ko na. Chicken dumpling. Pwede ako? Pwede ako? Wag, hindi siya nag-iisip pa siya. O, time na ba, kuya? Time na. Lub-lub. Sige, Alam ikaw ko na. na. Alam ko na. Okay. Ah, sige. No. Hindi pwede. Ah, wala pa. Ito pa. Si ate Tila, ma. tila. Sige, ay Angelo, chicken dumpling. Oh, sige. 3 syllables lang. 1 word, 3 syllables. Yes. Mm. 8, 9, 8, Alam mo to. Alam namin, pero hindi sa ngayon. 2, Oh, ano? O, ikaw na muna. Sige. 10, Totoo. 9, Alam ko na yun. Okay. Chikiting. Oh. Nanonood yata sa TikTok.